आम राज्य ओडिशा एक नदीबहुल प्रदेश अटे। ओडिशारे असंख्य नदी तीरर स्थाने स्थाने प्राचीन शिव, विष्णु और दुर्गा मूर्ति तथा मंदिर मान देखा जाए। किंतु कौनसी नदी संबंधरे गोटे स्वतंत्र पुराण किंबा नदीर समुदाय अंचल प्राचीन मंदिर समूह थिबार देखा जाए नहीं। केवल पुरी जिल्लार ए प्राची नदी संबंधरे गोटे पुराण प्राची महात्म्य अछि ओ एथिरे ए नदी तीरवर्ती द्वादश शंभु एवं केतेकरे विष्णु और दुर्गांक वर्णना दिया जाइछि। प्राची महात्म्य गोटे आध्यात्मिक भावपूर्ण लेखा, तथापि ताहार ऐतिहासिक वर्णना गुड़िक आम्भमानकु यथेष्ट नूतन उपादान जोगाउछि। पौराणिक विषय गुड़िक बाद दे केवल ऐतिहासिक वर्णना गुड़िक धरिले प्राची महात्म्य ओडिशार अन्य पुराण ठारू गोटे पृथक ग्रंथ बोली कहिपारु। प्राची महात्म्य जो देवदेवी और तीर्थस्थान गुड़िकर वर्णना दिया जाइछि, सेई देवदेवींक मंदिर और तीर्थमान वर्तमान सुद्धा सेई नदी तीरे देखा जाती। एई कारणरू प्राची महात्म्य को गोटे साधारण पुराण न कही एहा ओडिशार गोटे प्रधान प्राची ऐतिहासिक ग्रंथ बोली कहिले अत्युक्ति हेब नाही। प्राची नदीर ऐतिहासिक विभव भाग चतुर्दश। द्वादश माधव। प्राची तीरे द्वादश शंभुंक सह द्वादश माधव थिबार प्राची महात्म्य वर्णित अछि। किंतु ए सबु माधवंकर स्थान केउ केउ ठारे से कथा सेई पुराणरे लेखा जाय नाही। स्थानीय लोक माने एई माधवंकु माधवानंद कुहंती। पद्मासनरे चतुर्भुज होई छिड़ा होइथिबा विष्णु मूर्ति को माधवानंद कुहाଯାଏ। प्राय सबु मूर्ति कला मुगुनी प्रस्तରରେ निर्मित एवं अति सुंदर और सूक्ष्म कारुकार्यपूर्ण देखा जाए। प्राची तीरर माधवानंद मूर्ति परी प्रस्तर मूर्ति पुरी जिलार अन्य कोनोसी स्थान रे देखा जाए कि नहीं संदेह। प्राची नदीर निम्न केतेक स्थान रे माधवंकर पृथक मूर्तिमान एवं सेई मूर्ति पाई पृथक मंदिर मध्य देखा जाए। थान मूर्ति और मंदिरर विशेषत्व। प्रथम, माधव ग्राम। कटक जिलार जगतसिंहपुर थानार प्राची नदीर उत्तर तीरे एवं फुलनखरा माधव सड़कर 24 माइल रे एठारे माधवंकर अति बड़ मंदिर अछि। मंदिरटी 4 भागरे विभक्त। रेख देउल, पीढ़ मुखशाला, मंडपयुक्त छात और खाली मंडप। देउल बाड़े अति सुंदर शिल्पकार्य अछि। मंदिरर अति प्रशस्त अगणा और सुदृढ़ प्राचीर पूर्व और दक्षिण रे प्राचीर द्वार। माधवानंदकर अति सुंदर प्रस्तर मूर्ति पांडव माने एहाकु स्थापन करिथिबार वर्णित अछि। द्वितीय, ललित माधव बा प्राची माधव। प्राची और ललिता नदीर मझिरे तुलसीपुर 84 ग्रामर उत्तरे अवस्थित। पुरुणा इटार मंदिर भांगी जाइछि। माधवंकर प्रस्तर मूर्ति अपूजा होई रहिछि। अति सुंदर शिल्पकार्य देखा जाए। तृतीय, बोलोरा ग्रामर माधव। बोलोरा ग्रामर अध माइल उत्तरे एई मंदिर अवस्थित। एठारे पुरुणा इटा और कटा प्रस्तरर अर्धभग्न मंदिर और माधवानंदकर अति सुंदर कारुकार्यपूर्ण प्रस्तर मूर्ति रहिछि। एई मंदिर पूर्वे प्राचीर गोटिए शाखा कंदल नदीर उत्तर तीरे थिबार अनुमित हुए। वर्तमान सेई शाखा नदी पोती होई पड़िछि। चतुर्थ, रघुनाथपुर माधव। काकटपुर थानास्थ रघुनाथपुर ग्राम। काकटपुर थानास्थ रघुनाथपुर ग्रामरे
ମାଧବାନନ୍ଦଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତର ମୂର୍ତ୍ତି ଗୋଟିଏ ଛପର ଘରେ ରଖାଯାଇ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି। ଏହି ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ପ୍ରାଚୀତିରରୁ ଆଣିଥିବା ସମ୍ଭବ। ପଞ୍ଚମ, ମୁଦୁଗୁଲ ମାଧବ। କାକଟପୁର ଥାନାସ୍ଥ ମୁଦୁଗୁଲ ଗ୍ରାମ। କାକଟପୁର ଥାନାସ୍ଥ ମୁଦୁଗୁଲ ଗ୍ରାମରେ ମାଧବଙ୍କର ପୂର୍ବ ଇଟା ମନ୍ଦିର ଭାଙ୍ଗିଯିବାରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଜମିଦାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ପ୍ରସ୍ତର ଓ ଇଟାର ପିଢ଼ ଦେଉଳ ନିର୍ମିତ ହୋଇ ଏଠାରେ ମାଧବଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ପ୍ରସ୍ତର ମୂର୍ତ୍ତି ରଖାଯାଇଛି। ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ଗୋଟିଏ ଚାଳର ମଣ୍ଡପରେ ମାଧବ ବାହନ ଗରୁଡ଼ଙ୍କର ଅତି ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି ରଖାଯାଇଛି। ମନ୍ଦିରର ପ୍ରାୟ 150 ହାତ ପଶ୍ଚିମରେ ପୂର୍ବ ମନ୍ଦିରର ଭଗ୍ନାବିଶେଷ ଏବଂ ସେଠାରେ ମୁଦୁଗୁଲ ଋଷିଙ୍କର ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ପ୍ରସ୍ତର ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି। ଏହି ମୂର୍ତ୍ତିର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଅଟେ। ମୁଦୁଗୁଲ ଋଷି ସ୍ୱପ୍ନାଦିଷ୍ଟ ହୋଇ ଲଙ୍କାରେ ବିଭୀଷଣଙ୍କ ଠାରୁ ଏହି ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଆଣି ଏଠାରେ ସ୍ଥାପନ କରିଥିବାରୁ ଏହାର ନାମ ମୁଦୁଗୁଲ ମାଧବ ହୋଇଥିବାର ପ୍ରାଚୀ ମାହାତ୍ମ୍ୟର 22 ଅଧ୍ୟାୟରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। ଷଷ୍ଠ, ନଟାବୁ ମାଧବ। କାକଟପୁର ଥାନାର ଗମ୍ଭାରୀପଦା ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିବା ମହାଦେବ ମନ୍ଦିର। କାକଟପୁର ଥାନାର ଗମ୍ଭାରୀପଦା ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିବା ରାମେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିରର ନାଟ ମନ୍ଦିରରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ମାନବାକୃତି ମାଧବାନନ୍ଦଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ରଖାଯାଇଛି। ଏହାକୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରୁ ଆଣିଥିବାର ଜନଶ୍ରୁତି ଅଛି। ଏହି 6 ଗୋଟି ସ୍ଥାନରେ ମାଧବଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତର ମୂର୍ତ୍ତି ପୃଥକ ମନ୍ଦିରରେ ଦେଖାଯାଏ। ପ୍ରାଚୀ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣିତ 12 ମାଧବ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟ ମାଧବ କେଉଁଠାରେ ଥିଲେ ତାହା ଜଣାଯାଏ ନାହିଁ। ସମ୍ଭବତଃ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ମନ୍ଦିରଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭାଙ୍ଗିଯିବାରୁ ସେଠାରୁ ଠାକୁର ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏପରି ଅଧିକାଂଶ ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରାଚୀତୀରର ଅନ୍ୟ ଶିବ ମନ୍ଦିରଗୁଡ଼ିକରେ ଦେଖାଯାଏ। ସେପରି ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରୁ ନିମ୍ନସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଧାନ ଅଟେ। ପ୍ରଥମ, ନିଆଳିର ଶୋଭନେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର। ଏହି ମନ୍ଦିରର ମୁଖଶାଳା ଭିତରେ ମାଧବଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଅତି ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି ରଖାଯାଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ବାସୁଦେବ ଓ ନୀଳ କୁହନ୍ତି। ନିଆଳିର ନୀଳ ଏବଂ ମାଧବ ଗ୍ରାମର ମାଧବ ମିଶି ନୀଳମାଧବ ହେବା କଥା ଏଠାରେ ଅଧିବାସୀମାନେ କୁହନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ, ପ୍ରାଚୀ ନଦୀର ଉତ୍ତର ତୀରବର୍ତ୍ତୀ ନିଭରଣ ଗ୍ରାମର ଗ୍ରାମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଏକ ବିଷ୍ଣୁ ମୂର୍ତ୍ତି ରଖାଯାଇଛି। ସମ୍ଭବତଃ ଏହା ଏକ ମାଧବ ମୂର୍ତ୍ତି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଭଙ୍ଗା ମନ୍ଦିରରୁ ଆଣି ଏଠାରେ ରଖାଯାଇଛି। ତୃତୀୟ, କାକଟପୁର ଥାନାର କାକଟପୁର ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ମହାମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ମନ୍ଦିରର ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବତା ରୂପେ 2ଟି ମାଧବାନନ୍ଦ ମୂର୍ତ୍ତି ରଖାଯାଇଛି। ଏଗୁଡ଼ିକୁ କେଉଁଠାରୁ ଆଣି ଏଠାରେ ରଖାହୋଇଛି ସେ କଥା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଧିବାସୀ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହି ମୂର୍ତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ବୋକ୍ତ ମାଧବାନନ୍ଦ ମୂର୍ତ୍ତି ପରି ଅତି ସୁନ୍ଦର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖାଯାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ଭବତଃ ପ୍ରାଚୀତୀରର କୌଣସି ଭଙ୍ଗା ଦେଉଳରୁ ଅଣାଯାଇ ଏଠାରେ ରଖାଯାଇଛି। ଚତୁର୍ଥ, କାକଟପୁର ଥାନାର ଲତାହରଣ ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ଗ୍ରାମେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଏପରି ଏକ ବଡ଼ ଓ ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି ରଖାଯାଇଛି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଭଙ୍ଗା ମନ୍ଦିରରୁ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇ ଏଠାରେ ରଖାଯାଇଛି। ଏହିପରି ପ୍ରାଚୀ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣିତ 12 ମାଧବ ଇତସ୍ତତ ହୋଇ ରହିଥିବାର ଦେଖାଯାଏ। ଏସବୁ ମାଧବ ଉପରୋକ୍ତ 12 ଶମ୍ଭୁଙ୍କର ସାକ୍ଷୀ ରୂପେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲେ। ସମାପ୍ତ।